Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tunashukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Amekuwa mlinzi, amekuwa tegemeo, amekuwa kimbilio katika maisha yetu, katika kila jambo anatulinda na tuongoza. Ndio maana siku ya leo tumepatana tena ya kwamba tunaweza kushiriki neno kutoka katika kitabu ambacho ni kitabu kitakatifu, kitabu cha Mungu. Andiko linatuambia, naenda kusoma mstari mmoja alafu tupate neno ili tukaweza kutiana moyo kwa yale tuyapitiaye. Maandiko yanasema kwamba katika kitabu cha Mithali 14 mstari mdogo wa 12. Proverbs chapter number 14 verse number 12. Maandiko yanasema kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Narudia tena. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Maandiko yanajaribu kusema nini katika huu mstari? Maandiko yanasema kwamba kunayo mambo yale ambayo mwandishi anaandika hapa, anasema kwamba kunayo matendo yale ambayo wanadamu tunaweza kuwa tunayaona kama yanapendeza katika macho yetu, ya kwamba yanatufurahisha sisi kama wanadamu katika maisha tunayoishi. Watu wanafanya vitu zingine kwa sababu wanaona kwamba ni raha ama ni starehe, ama wanafanya kwa sababu ina trend. Wanafanya kwa sababu inawaletea kipato. Wanafanya kwa sababu ni starehe ile ambayo hawawezi wakaacha. Lakini maandiko yanamalizia pale kumalizia katika sehemu ya mwisho. Huo mstari katika sehemu ya mwisho kwamba ni njia zile ambazo ni njia za mauti. Mambo gani yale ambayo mimi pamoja nawe kama wanadamu tunayoishi siku ya leo tunaweza kuwa tunayafanya, lakini pale mwisho kutakuja kuwa na mauti, kutakuja kuwa na kijuto, kutakuja kuwa na mambo yale ambayo tutajutia katika maisha yetu. Unaweza ukafanya kitu saa hizi kwa maisha saa hizi kujua kwamba unapendeza wale ambao unakaa na pamoja na wao. Unapendeza marafiki. Unafanya mambo yaonekane ya kwamba umechanuka, uoneshwe hata ya kwamba pia wewe uko na chochote kile ambacho umebarikiwa katika njia mbalimbali. Lakini mwisho utapata kwamba utakuja kujutia. Hii kitu imeingia mpaka makanisani. Imeingia mpaka kwa watumishi wa Mungu kama sisi. Unapata kwamba watumishi wa Mungu wanafanya vitu kwa sababu ina trend ama kwa sababu hiyo ndio fashion ambayo iko. Lakini mwishowe je, chochote kile ambacho unafanya mwisho unajiuliza kwamba kutakuwa kilio ama itakuwa ni furaha? Itakuwa ni machozi ama itakuwa ni kujutia? Chochote kile ambacho unachofanya ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, na kuambia kwamba kumbuka ya kwamba kuna kitu ambacho kinaita baadaye. Je, baada ya kufanya hicho ukifanyacho siku ya leo, je, pale kesho utakuwa unajutia ama utakuwa unafanya nini? Watu wanapenda mambo starehe. Watu wanafanya siku hizi watu wanaeneza vitu vya malaya, watu wanaeneza vitu vya mtandao, watu wanapost picha ambazo hazifai for the sake of wanafurahisha umati. Wanafanya kwamba pia wao wasiache nyuma. Paki imevuruta pia watumishi wa Mungu pia siku hizi watu wanaweza cheza kwa kamera, wanaweza fanya nini, wanaweza toa nguo, wanaweza jionesha, wanaweza jifanya nini. Lakini je, swali ambalo unafaa ujiulize mpendwa popote pale ulipo, ya kwamba kila ambacho unafanya je, kinajenga ufalme wa Mungu ama mwisho utakuja kujutia kwamba kweli ulichukua njia ambayo haifai? So nakuhimiza ndugu yangu, dada yangu, kwamba usiende kulingana na vile watu wanavyoenda. Usiende kulingana na vile marafiki wanavyoenda. Usifanye chochote kwa ajili ya unaona watu wanafanya. Fanya vitu vile ambavyo vinampendeza Mungu. Njia zile ambazo hautajutia pale mwishowe. Afadhali mimi huanga na kuwa na msemo mmoja huwa napenda kusema, na huwa naambia watu hata wale ambao nao waongoza, ya kwamba afadhali niitwe ya kwamba mimi ni old fashion, ya kwamba mimi sijachanuka, ya kwamba mimi ni mshamba, lakini nibaki na Mungu wangu. Mwisho nisikuje kujutia kwamba nilichukua nikajitaka kujiita yule ambaye amechanuka, nikataka kujiita mzuri, yule ambaye updated, yule ambaye ana trend, lakini mwisho nikuje kujutia ninapoingia katika ziwa liwakalo moto. So ndugu yangu, dada zangu, popote pale mlipo, nawaambia kwamba msiende kulingana na dunia. Shetani ametawala hapa duniani. Shetani ameteka nyara za watu wengi sana. Shetani amechukua akili za watu wengi sana. Watu wanafanya mambo ambayo hayafai pasipo kujua kwamba kutakuwa na majuto pale mbeleni. Kutakuwa na kilio pale mbeleni. Kutakuwa na mambo yale ambayo hauwezi hata ukatamani kwamba ikakutendekea kwa maisha yako. So chochote kile ukifanyacho ndugu yangu, dada yangu, fanya ukijua kwamba kuna maisha ya baadaye.
kuna kile ambacho kinaitwa baadaye. Je, baadaye utakuwa unafurahia unavyocheza mbele ya kamera, unavyocheza uchi, unavyofanya usherati na ukahaba, vyovyote kile ukifanyacho, je, utakifurahia ama utafurahia malipo yale ambayo utalipwa baadaye? Hilo ndio swali lile ambalo unafaa uweke kwa akili zako kabla ukafanya uamuzi wowote katika maisha yako. Na Bwana amani atakuongoza, atakutenda makuu katika jina la Yesu Kristo. Ilikuwa himizo tu ndugu zangu, dada zangu, sina ubaya na mtu. Nilikuwa tunawafunua macho ya kwamba chochote ukifanyacho usisahau Mungu, usisahau ya kwamba kuna baadaye, usahau ya kwamba unaweza kuwa unachukua njia ile ambayo inayoonekana ya kwamba ni sawa machoni pako, lakini mwisho ikaje ikakuwa ambayo ni majuto, ama ikakuwa ya kwamba utakuja kujutia kwa maisha yako. Bwana amana awabariki sana, awatende mema, awaongoze, awatetee katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. May God bless you in Jesus name.